welcome to another episode of the Daily Chronicles. I'm Zanz. We don't have time to waste. With no further ado, Uyakhumbula isimo sami 2019 November 2002 Gogo. Wawuthi awunamali, yabona ukuthi ikhadi lakho linemali na. Wena Hayi, ungathi mina. yebo Hawu. angithi nawe uyayifaka imali ebhanki Hayi. nawe hayi Ungabe uthenga isishibe esincane, ubothenga ngayo yonke imali. Uthenge ngayo yonke imali. Hawu. phele yonke imali for what Yeah. what for Ihleleleni. ihlelele le yakho ihlelele Hayi, yakho ihlelele hayi, ubothenga ngayo yonke. Yes. ihlelele ukuthi undindise le hlobo zakho esingazazi thi Ihlobo zani? nawo kukhona manje umenyiwe Yeah, ngimenyiwe manje. Wena umenywanga yini unenhliziyo ebuhlungu ngoba umenywanga? hey Eh? Wena mawumenywa nihamba into zenu niyogeza imani hamba niyogeza mama nimemile nani ihlobo zenu ikhona inkinga isihlobo sami nami isihlobo sami isihlobo sakho kuphi hawu esasempumalanga empumalanga hawu kanti wena kumele ube nezihlobo thina singabi nezihlobo yazi inhliziyo embi isuka le hey ize la dala ngokubona ukuthi angifiseli into ezinhle. And girls, ready boyfriends. It's ain't the superhero level Spider-Man level mama vumba level Hulk. Everybody get him shabu show. Luana chaba. No, everybody get him shabu show. Luana chaba. Uskan taragaski pa. Uskan taragaski. Mo reluela mapuro arena. No, arasina better man not. Na better man. Hello guys. Para motho a hafa ipone. Khopela ba ba mpona le mpotso re ke a hafa na. Ka hafa. Profita ha re lwala mos. Castido. Akize na ikukuru wankana. Agasi ke bile o lebella ka litho le leng le botlhoko o mpona jang ke mmone ba re ngwana sa le ngo swela tharing la go bolela nna fela le tla ikutlwa nna ka bolela ba ba ke namelang le bona ba itse go fela ka bolela nke ke tshwere nako motshatsi le mokgotlwane malome ra o tšhaba le bona ba itse rona ka bolela ro tshwara ke tlho e nngwe e tshetsane ne ene ba re mona le mosadi fela ga wa bolela banna bone o swela tharing la utlwa botlhoko a bolele o re utlwa botlhoko Kasongo ye. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Songa libala. Oh ye. Mbona wewe. Mombali nanga That's what you
daktari ya mama yake kama naye. Ene ka ipotsa gore o ikutlwa bjang he setse o robetse le boyfriend a ngwana o mongwe bosiu bo botlhe like a o e tsholenyana. You'll even suspect or I got a new phone. Can't you? No. It's a new screen protector. The bare minimums. Stop hanging on, my brother, my sister, to that screen protector with bubbles. Bubbles on the top left, top right. Looks like it was peeled off and peeled on again. This is not Mr. Miyagi, it's a screen protector. Put it on once. Buy a new one every now and again. Bubbles on the camera. You're always looking partly cloudy. But your phone is good enough to be clearer. Please, man. Visit a friend, man. You'll hook you up. Cheap. And then you'll be back to your glory. Nice and clear. Amen. Webaba yazi ngimangele ukuthi you are still coming to church ngoba inhliziyo yakho impi inhliziyo yakho wena. Hayi ukhulumisa ngabhishu yazi webaba Ngcobo khulumisa. At least mina ngiyakhuluma wena uyiyo. Hayi futheki man. How? Nkosi yami. Ngisho Satan ngithi futheki Satan. Amen. Yazi webaba Ngcobo lena soyiqedela mina nawe after church. Soyiqedela nogogo wakho. Uyangijayela wena. Hayibo, how? Ngisho Satan ngithi Satan uyazijayela bazalwane. Amen. Sibona after church. Yazi uthengela intombi yasemaplazini iKFC nge-drive through uyizwe seyithi baby wena unalidi connections utsiba bathu. Tako yo Malume, your breakfast is ready. Wow, thank you man. All right. Wazi kwakuhle. Sabong, God bless our food in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Whoa, the cold drink, that everything. Oh. Mami wait, sleep elements yampela ngikwazi ukudla ngaphandle elements nawe uyakwazi lokho? Mami pheli elements. Kanjani? athi uchaba mbya. Ndiwamvulela shika. I'm gonna go to relax. Hey, don't touch me, man. Relax. Athi sitawisa TV. Usabi njalo. Relax. Lenjalo ngeke ngikulume chu. You? I said keep quiet. Yeah. You guys are going to clean this up right now. Now! I'm coming back. Start cleaning now. I want it clean now. Now! Yabona mangabhoma le. Mangabhoma le. Uyangizwa ukuthi ngithini. Mangabhoma le. Ngingayithenga le. Uyang-understand? Ukubhoma leya. Mangabhoma leya. Ngingayithenga le. Uyangizwa ukuthi ngithini. Uile wa ngutsa man wa sheka a o re ke kopa o sheka koloi wa ira fe rona re tsebe re koloi o re ke le bile or go irala ba ba namelang taxi every day ba itse ba namelang le nna ke namela taxi every day ba di dimetse ba itse tu wena o motelle o bolela o tlo sala go go bontsha Wena sanna fatshe ke lutla ka da officing wa re utlo egg 11A dira mashata now and then na pronka
And la ba lor naka hola ke tswang. Ka hola. I'm driving my brand new Benz now. Brand new Benz. Ke le sekolong ke etse sekolong. Ka ba la ga di degree lo mama. Msadi aka ke lawyer kwa Eastern Cape. Lawyer. Na le bana ba ithure nna ka mara ntlu e re patela full cash, not bond. Every weekend re tswa re mo bucket option or ba option basket mo main lane. Mo Starbucks. Cinema bo steak ineko. Aka utlwa lena. A ke lo le nngeng or le tlelo ira mashata le lapisa batsodi ba lena. Na bana ba ka ba la busy. Na fatswana. And guys, kopela le ben le mekwa. O ka se go ompona ke bula di Zimba ba la tlhatshe pisi ya na we tlhafu. O ra re mbila be. Hey, Mazwite. Wenze njani? Emhlabeni wena wedwa uzomthunga BP. Nge-BP wena wedwa. Uraselani? Konke. Ngenzujeli. Aningihloniphi. Ngenzujeli mina. Ubani othe uqaleni ngokoqala mina. Ngiyakubona wajeli kulungile kwajeli. Kulungile kwajeli. Kulungile. Ama-tennis arm. Ngithathe 1. Ngikushiyelile nje na 50-50. Ngikushiyelile. Nawa nje osele. Ngathi uzothi ngiyibona kimi kancane. Kodwa uthatha time off uyazibona kimi kancane. Kahleni ke bo. Ama-tennis arm Nkosi yami. Wangilanda ekhaya mina. Wangilanda ekhaya. Mana ngamazi. Ase ngawafela ama-tennis noJerry. Hayibo. Ngene kahle. Ama-tennis arm wahlele ngoba phela bengabalile. Ngikushiyelile nje. Wahleleni ngoba phela bengabalile. Ngikushiyelile nje. Ihlala khona into zami zokudla. Udla ama-tennis arm uqala ujeli. Udla ujeli ngako. Uzayibona kimi mazude ngiyasho. Time off uyazibona kimi kancane. Ufunda inhlonipho. Hayi, ngibulaleke. Ama-tennis arm. Ngibulaleke. Imali yafika kufika ndiyamthanda baby. Ndiyamthanda sithanda sami. Ndiyamcela baby ndiyamcela. Ungathandana nathi sobabili ndiyamthanda. Ndiyamthanda nje ndiyamthanda baby. Ndiyamthanda nje. Ndiyamthanda ndisanga nje. Ndiyamthanda baby. Ndiyamthanda. Yini? Yini mama? Yini? Show Semzi. Faster vakomana muwaya. Faster mofamba zvakanaka mukati. Hola gundo. Bathena ubabakho unabantwana abaningi all over the world. Ha, indaba engaka usho bani? Kusho ugogo wami. Ugogo wakho unamaphosiso, musimine ekhaya siyi-3 kuphela. Meqeda lapho ugogo wami uthe ubabakho uhamba tshala imbewu yonke indawo. Musimini ubaba makayenzi gardening, akatshali izinto. Ugogo wakho unamanga, umndeni wakho uyathanda ukuphosisa ngomndeni wami. Ubabami uthi ubabakho uhlala nani ngoba umamakho umprovider ngeshelter. Ha, nobabakho futhi ukhuluma izindaba and I'm sure uzwe ngobabami. Kushuthi iqiniso. Bathi lo muzi loyo owakamamakho uyamhlalisa because akana ndawo la azohlala khona. Yena into akayaziyo ukukhanda abantwana. Yo, indaba engaka mina ngizomtshela umama. Asambe sohlala kini sidlala umafihlelana phakathi endlini. Asambe mngani wami. Ubuphilo uyasifoster kuthi ufuna nempilweni. Manje uma uyifuna uphutha efforts wa focus uzofika khona lapha uyakhona. Lento lesifuna mubuhlabeni leka siyikirele or you don't put efforts. Like surprise. I'm coming down. Drink my water. Go botsa ha motho wa gago
a tlile ka di-love bite ha o mmotsa o itsaka ba go lomilwe ke magodu e teng mare ntho eo kopa le nthuseng hao tshwaragane